Druga sezona! Druga sezona trailer. Druga sezona Jeff the Killer i razne neke. Biće svašta nešto. Nećemo, snimat ćemo svaki vikend kad budemo došli. Kad bude bio, snimat ćemo kad bude bio padao snijeg. Snimat ćemo kako vozim. Da, snimat ćemo to. Ja ću ga snimat, samo za kada ja uhvatim. Evo nas na vikendci, sad ćemo poći kući i snimat ćemo sve kad pođemo kući. I sutra idemo u školu. Da. Ja mislim da ste zadovoljni. Da. Vidi se naša poraca, ali dobro, nema veze. Uj. Hajde, upali ključeve. Dobro. Ne, pali su tu ključeve, mre. Ovdje. Dugo nije vozio svoj auto. I tako, vidimo se kad on upali volan. I evo ga, Emir ufatio se volana, još sam dođi bili imamo goriva. Sad ćemo vidjeti, samo sekundu. Imamo tamo koje su brzine, a tamo je gorivo. Pa, dobro ide. I tako. Da ćete uživati u vožnji. Da, i sad ćemo malo snimiti u mrakčinu i tako. Aj, vidimo se. Dobro ljudi. Evo nas, sad ćemo krenuti. Samo da sačkamo rotelje moje. Vidite. Sad ćemo krenuti. Ja mislim da ćete uživati u vožnji. Seko, hajte! Dobro ljudi, ja mislim da... Evo ćemo malo pomasmat. Dobro ljudi, ja mislim da ćete uživati u vožnji. Da. Dobro? Da, mogu ja snimati. I od Nani Didi smo dobili ove čokolade. Seka. I braca. Seka i... Braca. Braco Gajić. Evo, Seka. Da pokaže. Seka. Braco, evo ki. I sad Seka će upiti bracu. Ok, ljudi, evo ga mrakčina. Evo animacije. Ako vidite nazad. Eto, mislimo da ćete uživati u vožnji i vidimo se. Čao, co? Dobro ljudi, evo nas, sada krećemo. Nema tamo. Svezao sam se. To je još uvijek mrak. Dobro, idemo. Čekaj da ih svinem. Pip, pip. Dobro, ide. Ajde malo vam pokažem. Malo sa svoje strane da snimimo malo i tako to. Evo ga, mi se sad trenutno vozimo i tako. Vidite kako je lijepo i tako. Evo ga, Emir vozi, samo što se ništa ne vidite, ali ja ću probati malo posvijetliti. Mislim da se ništa nije i posvijetlilo, ali... Kao što vidite, ja sam... Ne mogu vidjeti zato što je mrkli mrak, ali šta ćemo. Prosto. Sad ćemo vam pokazati. Pa... Sve normalno. Idem da pokažem jedan trik kako se razvije. A da, nemaš dovoljno baterije, tako da ne možemo blic da upalimo. Dakle, moramo ovako snimati. Da. Idem da dođemo pred neke baterije i ne posjetimo. Ja sada dolazimo kod jedna baterije. Možete voziti. Tako. Ne mislim da me ne vidite svijet. Ja mislim da me ne vidite, ali šta ću? Ja mislim da će... Ne se vidim. Slabo, evo sad ćemo doći. Vidjelo se malo, ali nije ništa dobro. Ok. Dobro ljudi, ja mislim da ćete uživati u vožnji. Evo ga, sad sam ja malo uzela telefon da Emiru ne smetamo u vožnji, evo tako sve malo se ovako vozikamo i tako. Eto ga, evo vidite ovdje je baš lijepo, evo ga put ispred nas, tako to. I tako vidite, baš je lijepo i tako to.
kao što vidite, što je pazim, eto, ako vidite ruke. Evo, sada se približavamo našoj kući, dakle, sad ćemo napriti pola. Vidimo se. Nećemo se još vidjeti niko. Znam da je tako kad dođeš. Ja ne možeš ti postići nikada ti ona bude jedna temperatura. Meni je sinoć bilo predobro. Znaš što sam ja Još uvijek je 19:25. Pa ja, ložim. Malo sam pred spavanje. Ubacio samo jedno. Čekajte. Nego kad legneš se dirite tijelo, ne hodaš, A da? ne izlaziš. Jedno je drugačije. A gore nisam. Pa Ema, što misliš, kako da mi... Pa Ema, reci nam kako je bilo na vikendici? Pa dobro je bilo, snimali smo prvu sezonu, sljedećeg vikenda će izbaciti drugu epizodu druge sezone i tamo ćemo svašta nešto novo snimati, tako Tako je. to. Ako nećete Juliju, uradio sam Twistrom. One su dobre. Dakle, ja mislim da ste uživali. Dvije, tri deskice i ono To ubaciš. ću malo toga Samo snimam, ubaciš zato što dvije se deskice, samo- snima i ovdje prelazimo prava i tako to. Evo nas s vama, prelazimo i tako to. Evo nas, baš nam je lijepo i to. Malo sam vam povećala da vidite kako je lijepo i kako ima puno auta i tako dalje i to. Za siću. I ljudi, vidimo se u drugoj sezoni. Ćao!